Tala Fou o tala mai Ausetalia Radio Samoa walau whaafonga mai le nei asonga fua. O le so tala ina lo yaile Sydney Metro pe ona folofolaina, ma o le wha mai aina leo se ngā ruenga o lewa na wha tautaia wa amata le so na wha ngā ina tangata le au unanga lau tele. E walu Easy Trains Fou le a amata wha ngā ina fo i le so mo feo inga i le vau Chatswood ma Sydenham e au fiei ma le Sydney Harbour. O le neipolo ke tina amata folafola le lua fese furutasi, ma e fitu tausanga na fausi ailo na tau e luas furutasi te simaleo no piriona. E tai wha minute maalu trains mai le station i Talawong, wa pia fo i ma Sydenham i teimi wha aturanga ina. O wha idoa le ripoti o Metro Trains e fast food ma le rima, i ma whai na tau a venai pa se sidia ma le afese lau rima se fulu, ma le a wawe fo i ma wheo inga. O le whautuanga ma le Premier le stete Chris Mins i tangata e whao ngā ina au unanga o wheo inga lau tele i a lava le ono sai. O trains nei e sawa nei lo trains masani mai le aise ave train. O tuina sa whasalanga tupe au pito i te lea i seri i mai sini o no lona whai o wha maumonga wha solutu la pono wha tatau i tax returns i totono le piriota e whatau sanga. Pa mai le ala taiwa o tuina i le whasalanga le Federal Court Ausetalia o le ria swafa i a Jaden Van Dyke e tasi te si ma le valu miliona le whasalanga ina waia tautino i le whaila ina ma le sauni ina o talo sanga o tax returns e tolu wafe tolu salau e ui ele o ia o se tax agent. O whairoa le whamsino Justice Abraham, sa whea ngai mana mata upu, sa whaila ma malei loa ngā yo inga le nei ali, mo le wha moe mawaini tupe, ia ma ua wha fafonga fo le whamsinonga, e tasi te si ma leono miliona na ia maua mai lea mata upu, a wai wha pēr 5 se lau na ia maua mai le tax return e tasi na ia whaila ina. E to ruata mai te lo le whare maitaru mai le pōna o ni wha lawe na tutupu, ma wa iaile sa sawane o le afi ini no fuanga i me le pone. O se taawale na so ai nātu sa whale o tiulu i Bay Street i Port Melbourne, te o le tasi le pawea o whamai na whale angai nau mai le taawale ma le whale o tiulu i le afi na sa sawane. O se tangata e au mau runga tonu ane o le no fuanga lea na mawhaiuna anga i ese e au noa mani manuanga, ai whaamaunia mai e paramedics na o lātou awe nā nei ma se tēnei titi, ma se tēnei tala vau whaapea ma se tamai tai pēa ma le fast food tau sanga i le wharamai a lo manuia uma. Pa mai leo na tau inatu ia i lātou na vai se tangata momo e se mai lea no fuanga na mu, ma lo msarumia e leo le nei whaalawe. Na walau fo leo ma le tine mu i se apartment block i Richmond i le pōla wana pōpo le te o le iwa. Pa mai le 9 News e fōringa le tangata e no fua i lea apartment na ia tō susunu i na lava le no fuanga, ma whaaleanga toi maisi apartment se whae sa so o ne ai. Po e nai e leo seri e tōrusu fitu tau sanga e leisi soi fua na afia. O le isi whaalawe o se mu i le Retirement Village i Patterson Lakes i le te o le tasi le bawea o lo masalo fo i leo na amatai nei se tasi. Lo whaawa umaso e suenga nei i le so. O se talavou e se fulfitu tau sanga le matua le wali putia na maliu na ua afia i se la au na pa u i Dover i Tasmania i le asona nafi. Ta waili po te le tametite se fulfitu tau sanga na tā la au masio na tama ai a afia i se la au o se tasi o la au i le te o le whai de afia na nafi. Whai mai na maliu i lava i lea no fuanga ai whaamanu o lia fo isi o na tama. Whai mai le asaunia se ripoti mō le karana a o whaatari ai le unga o susu enga. E eisa tama i tai wali ipatia na pa uwane mai le balcony o se Unity Waterloo i Sini, wheta ua ina na wha au lima i eisa tasi ai fo i ma se isi tama i tai o loo le whare mai fo i, loo wha manu a ria, ma loo su e leo pe o wha lave nei e tasi lava na awhia i la ua umai e to lua. Whai mai le 7 News o le isi wha lave na le ipatia na tupu i se Unity Waterloo i le ono i le awhia na nafi, o le wha mtalanga na maua e leo wha pea o le tama i tai na pa uwane mai le whale lea i le ground level, ai na mawhai na tū lai masapari e se mai lea no fuanga na pa uanga iai. Whai mai na maua e nisi i se no fuanga la tāne mai tolusu tasi tau sanga le matua na iei manu anga ilo na ulu matong fitia le whalema i St. Vincent. Ele i lewa ai mamolia ne fo i masaisi tama i ta i tolusu ni matau sanga le whalema i lava lea, ma le wha matalanga i le au whai ngā ruenga na pa ua e fo i mai se balcony o se whale i Waterloo. O lo whai nei su e ngā leo pe iei se so tanga o nei wha lawe au lo mana o mir so soania nisi e si la fia ni wha matalanga. Tala nā mole amatanga fo i le nei vai aso.